بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخذنا في الدرس الماضي أنواع التوحيد الثلاثة وعرفنا التوحيد وأنواع التوحيد. Bismillahirrahmanirrahim. Буга чейинки сабакта биз китептин экинчи бөлүгүн 3 маселени алдык. Жана тавхидтин аныктамасын айттык, ошондой эле тавхидтин 3 түрү жөнүндө айттык. وأخذنا المسائل الثلاثة. Жана ушул 3 маселени алдык китептеги. المسائل الثلاثة غير الأصول الثلاثة. قلنا الأصول الثلاثة هي أسئلة القبر. Бул 3 маселе деген бул 3 негиз эмес. 3 негиз деген бул башка. 3 негиз бул кабырдагы 3 суроо. وأخذنا أن المسألة الأولى هو إفراد الله سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية وبالأسماء والصفات. Эми бул 3 маселенин биринчиси бул айттык. Биринчиси бул Аллах Тааланын өзүнүн рубубиятында жана сын сыпаттарында жалгыздоо. المسألة الثانية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. Экинчи маселе Аллах Тааланы ибадатта жалгыздоо. المسألة الثالثة البراءة من الشرك وأهله. Үчүнчү маселе бул деген ширктен жана ширк кылуучу ошо мушриктерден баш тартуу, алыс болуу. انقسم الناس تجاه الكفار تجاه غير المسلمين إلى طرفين ووسط. Эми адамдар капырларга карата, мусулман эместерге карата эки чектен ашкан эки тарап жана орто болуп, ушинтип 3 түргө бөлүнүшөт. قسم يتعرض للكفار بالقتل والسب والشتم والتفجير. Биринчи бул аша чапкан, адашкан биринчи бөлүк, бир тарабы деген булар капырларга карата зулумдук кылган, аларды өлтүргөн, аларды урушуп сөккөн, аларды жардырган, ушундай бир адашкан бир топ. وقسم يشارك الكفار في أعيادهم في احتفالاتهم في طقوسهم حتى ترى تظن أنه منهم. Эми экинчи тарап болсо, экинчи ошо туура эмес тарабы болсо, булар ошо мушриктер менен капырлар менен бирге эле аралашып жүргөндөр, алардын майрамдарына, салтанаттарында ошолор менен бирге жүрүп берип, аны көрсөң ошолордон экен деп ойлойсуң. الصحيح أن نكون وسط. Эми тууралыгы бул туура жол болсо бул ортолук. لا نشارك الكفار في أعيادهم في احتفالاتهم في طقوسهم في لباسهم. Биз деген капырларга окшошпойбуз, алар менен аралашпайбыз, алардын майрамдарында, алардын салтанаттарында, алардын кийимдеринде биз аларга окшошпойбуз. لكن مع هذا لا نتعرض لهم لا بالقتل ولا بالسب ولا بأخذ الأموال. Бирок ошол менен бирге биз аларга карата зулумдук кылбайбыз. Мисалы аларды өлтүрүп, же болбосо аларды урушуп сөгүп, же болбосо алардын мал мүлкүн тартып алып. ندعوهم إلى الله. Аларды биз Аллахка чакырабыз. نخاف عليهم من النار. Жана алар үчүн биз тозоктон коркобуз. نعم، إذا لابد أن نكون في وسطية في التعامل مع غير المسلمين. Демек биз мусулман эместерге болгон биздин мамилебизде биз ортолукту карманышыбыз керек болот. إذا أخذنا القسم الأول من هذا المتن المسائل الأربع. Демек бул китептин биз биринчи бөлүгүн алдык, ал эмне экен? 4 маселе. وأخذنا القسم الثاني المسائل الثلاثة وهي غير الأصول الثلاثة أسئلة القبر. Ошондой эле экинчи бөлүгүн алдык. Бул 3 маселе дедик. Бул 3 негиз эмес, кабыр суроо болгон 3 негиз эмес, бул башка 3 маселе. وأخذنا لماذا ندرس التوحيد هذا القسم الثالث. Эми бул азыр биз ала турган бул китептин 3-чү бөлүгү бул эмнеге биз тавхидти үйрөнөбүз. لو كان عندنا إنسان أخذ هذا الهاتف المحمول تليفون. Мисалы бизден бирөө ушул китеп бир киши ушул телефонду алса мисалы. وأخذ يضع عليه ماء هكذا ويشرب مثلا من النهر يأخذ ماء بالهاتف هكذا ويشرب. Анан ушул телефонду алып отуруп, ушул агып аткан дайрадан ошол телефон менен сузуп алып, анан суу ичип атса. إيش نقول عنه؟ Биз ал тууралуу эмне деп айтабыз? ماذا نقول عنه؟ مجنون. Мажнун деп айтабыз, жинди деп айтабыз да. نقول هذا الجهاز ليس لشرب الماء. Биз ага айтабыз, бул телефон суу ичкенге эмес деп. هذا الجهاز للاتصال لمثلا رسائل لكذا. Бул телефон деген бул байланыш үчүн, бирөөгө бир кат жазыш үчүн, ушундай бир башка максаттар бар деп. طيب نحن خلقنا لماذا؟ Эми суроо, биз анда эмнеге жаратылганбыз? هل خلقنا للأكل والشرب؟ Биз жеп ичүү үчүн эле жаратылдыкпы? واللعب؟ Же бир ойноп жүрүш үчүн? لا، خلقنا لغاية وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. Жок, биз бир максат менен жаратылганбыз. Ал эмне? Аллахка ибадат кылуу. فالذي يشتغل في هذه الدنيا بغير عبادة الله سبحانه وتعالى هو مجنون، مثل الذي يأخذ التليفون
ويشرب به الماء من النهر مثلا. Ал эми кимде ким бул жашоосун ошол эмне үчүн жаратылган максатта өткөрбөгөн болсо, ал ошондой эле жана телефонду алып ошо менен телефону менен суу ичип аткандай эле болгон акылсыз. إذن خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لغاية وهي العبادة. Демек, Аллах Таала бардык жаратылган нерсе бизди адамдарды бир максат менен жараткан. Ал эмне? Ал ибадат кылуу.